Pažnja, pažnja. Ljudi, ogromne su psovke u ovom videoklipu, tako da ako imate roditelje pored, stavite sluške ili gledajte kada ste sami, jer ima žestoke psovke. Tako da, ajmo da puštimo videoklip. Dakle, to... Brate, zajebavaš ime ti to, druže. Ti jebem ti sve, ti jebem retardirano govedo, smrdljivo majku ti jebem. Jebem ti telefon, jebem ti internet, govedo smrdljiva, što bi sad? Pizda ti materina. Pi majku ti jebem. Smrdljivo, jebem ti internet. Nema, samo će farbal. Jebem ti mater, zašto zakoči to? Zašto? Nije mi jasno zašto. Zašto odjedno zakoči? Zašto jebem ti, sve ti jebem? Zašto zakoči, brat? Sad pazi, nešto će da se desi. Definitivno ja sam izgubio. Ovo sigurno kao pre. Garantujem ti. Dakle, ovo je definitivno internet. Sad pazi kad ja izgubim. 100%. Zdravo ljudi, nastavljamo sa mislim ne Grando Challenge, ali to je isto je. Isti džao, samo što ovdje dobijaš Free Electro Wizard i imaš sve karte dostupne i imaš Electro Wizard. Pa dobro, dakle nije isto, ali uglavnom nagrade su iste, to je najvažnije. Čak u stvari malo bolje, jer ako uzmeš 12 zagarantovana ti je nova karta, što je da dobiješ Electro Wizard pre nego što izađe dostupna za sve igrače, tako da veliki mali, odnosno ja mislim ako sam dobro shvatio ovoga iz Orange Juice 1 od 200, dakle tolike su šanse za da osvojiš Electro Wizard, po matematici, normalno ako si dobar, dakle dobre su ti šanse, ali ako si srednje klase, čak je Fonkac igrao je cijel dan i još nije osvojio Electro Wizard, a potrošio gemova, boga pita koliko. Tako da, nastavljamo mi naš challenge, odlično ide, 7-1, dakle, očekivao sam mnogo gore, ali sada počinje ono najteže. Dakle, vjerojatno će imati, bit će dosta Giant, kako zove Giant, elitni barbarijani, bowler, dakle, sve je to veoma loše za mene. I da li će biti log ili fireball, nemam pojma, ali to je jedan od najpopularnijih dekova. Ima da li neko koristi u top 1-2. Ne, ovaj sam dek pobjedio. Suzano ga znam, mislim svaki put ga gledam, dakle taj dek ok, taj sam pobjedio, igrao sam protiv Nova klana, dakle to su od ovih ludaka koji... Ja ako neko kopira moj dek. Nije loš, znam ovaj dek, dobar je, samo farbal ne znam da li je to dobro. Čudi me da nema niđe, pazi, dek ne seri. Veoma zanimljiv dek, moram priznati. Iskreno da vam kažem, ne mili mi se, jer ako izgubim, dakle, pouzdanje će da padne drastično dolje. Tako da, rado bih volio da počnem, a isto se bojim da startujem. Sve u redu. Ajde ljudi, pomolite se, mada ima ovdje još 5 partija, daleko sam od toga, ali mislim nisam ni toliko daleko, neko jedva stigne i do 7 pobjeda. Ajde. Klap John Cena. S obzirom da imam odmah ajmo mi odmah ofanzivno. Dakle, idemo to.
Ništa od toga, vidim ja. Totalni fail. Ajmo Elektrovizard. Dakle, prerano sam krenuo. Definitivno sam prerano krenuo. Ajmo mi ovako. Jer ima veoma dobar damage. Ajmo mi X-Bow. Dakle, idemo Ice Golem. Ne, treba sam Delog. Dakle, velika greška. Ajmo 3 musketara. Loše. Ali ono, veoma loše. Ajmo Log. Loše. Nada. Dobro. Dobar napad, definitivno dobar napad. Idemo odmah X-Bow. Idemo Ice Golem. Idemo Elektrovizard. Ajmo to. Ajmo sada X-Bow. Idemo Log. Možda nisam trebao to. Ali što da se radi, dakle kasno je. Ajmo Tombstone. Tri musketar, musketar. Idemo Ice Golem. Idemo Log. Dakle, loše. Tombstone. Loše. Idemo to... Jao, ne. Izvinite ako ne komentarišem, ali jednostavno je opasno. Idemo Ice Golem. Elektrovizard. Dakle, idemo Maski. Ajmo. Brate, jel ovo realno, jebem ti mater? Dakle, jel ovo realno da nije htjelo za da... Kakav bug? Dakle, ne verujem, jebem ti mater. Jebem retardiranu majku, jebem. Idemo Delog. Ajmo X-Bow. Ajmo Ice Golem. Ajmo Knight. Ajmo ovo, ajmo ovaj, Log. Dakle, idemo Maski. Idemo Ice Golem. Idemo odnosno Wizard. Dakle, to. Ajmo sada Delog. Idemo D. Ajmo. To, siso, to!
Dakle, ne mogu vam opisati kako mi srce lupa, druže, pa to je nevjerojatno. 8-1, to siso, 420. Ajmo ljudi, ajmo u komentaru svi da napišete ajmo pain. Dakle, definitivno mi je potrebna vaša podrška, moramo ovo da izvedemo. Dakle, još 4 pobjede mi trebaju. Još uvijek nema Gianta, što je dobro, i nema onoga... Šta je ovo imao? To moram da vidim, čak, evo idemo vamo. Čudan dek. Čudan. Ajmo, ovo mi je bukvalno prvi pokušaj na Elektrovizard i odmah 8. Dakle, greota bi bilo da ovaj dek koji ja koristim da ga vi ne koristite. Greota bi bilo. Ali greota. Jebem ti život. Dakle, žestoko. Izvinite ljudi ako ovoliko dugo traje, ali... Mislim, stići do 8. pobjede i onda rikošet nije zdrav. Ajmo ljudi, mogu ja to, ajmo. Ajde. Dakle, neću da idem odmah kao prošli put. Ajmo Tombstone. Jo meni. Log. Pizda ti strinina, da ti pizda strinina. Još i farbao čovjek. I ovo. Zap još. Dakle, došli su Graveyard. Ajmo to. Ajmo to. O ne, zaustavi mini peku, jebem te, usta škrbava. Da, to zakočiti. Boli te džok. Usrani Graveyard, nema ništa protiv Graveyard. Ajde brže. Ajmo. Ajmo to. Ajmo to. Mislim da će ovo poraz da bude definitivno. Log. Pička ti materina smrdljiva. Previše sam blizu puštio ovo gong. Previše sam blizu puštio. Ništa od toga.
Fireball i to je to. A mogao sam ga srediti. Mogao sam ga dobiti. Pi majku ti jebem. Da ti jebem ti sve tipo. Pi jebem ti mater. Kakav je ovo dek koji kurac. Graveyard. Jebem ti graveyard. Da ti jebem graveyard. Nema šta, idemo dalje. Pa ako pukle da pukle. Pi jebem ti mater. A mogao sam ga dobiti, znam da sam ga mogao dobiti. Poserem ti se posred graveyarda. Gdje mi sad X-bov jebem ti mater. Sigurno dolje ukopan, skroz dolje. Oh, to, super, skroz dolje, brate. Mislim, šta će mi koji kurac to? Ne. Ti jebem mater. Ajmo. Dobro, fireball. Ajmo Knight. Imaš li što? Ima to. Ajmo to. Ajde brže. Dođi vamo. Dobro, dobro je. Mogu je mnogo gore da prođe. I onaj poraz za njih, dakle, tu sam mogao da pobedim, userem se posred graveyarda. Mrš, jebem ti mater. Jebem ti mater. Ajmo. Dakle, to ja, meni. Dakle, to. Brate, zajebavaš mi me ti to, druže. Ti jebem ti sve, ti jebem retardirano govedo. Smrdljivo majku ti jebem. Jebem ti telefon, jebem ti internet, govedo smrdljiva, što bi sad? Pizda ti materina. Pi majku ti jebem. Smrdljivo, jebem ti internet. Nema, samo će fireball. Jebem ti mater, zašto zakoči to? Zašto? Nije mi jasno zašto. Zašto odjedno zakoči? Zašto jebem ti, sve ti jebem? Zašto zakoči, brat? Sad pazi, nešto će da se desi. Definitivno ja sam izgubio. Ovo sigurno kao pre. Garantujem ti. Dakle, ovo je definitivno internet. Sad pazi kad ja izgubim. 100%. Ne ser. Dakle, izgubit ću sve moguće živce. Što bi ovo meni im jasno? Dakle, to je to, ovdje kidamo. Ostale su još 3 partije, 3 borbe. Ne izgleda dobro. Ne izgleda dobro definitivno. Definitivno ne izgleda dobro. Najviše me nervira zašto ono zakoče, odjednom se pojavi nešto odjednom. Zašto na ovaj telefon, brate? Čim se dovatim para, dakle čim se dovatim para uzimam. Jebem ti, majku ti jebem. Pi,
jebem ti mate, kako se sad iznervira. Dakle, to je to ljudi, 18 minut, ajmo da ovdje prekinemo, pa ćemo nastaviti u sljedeći videoklip. Dakle, samo da mi radi, brate, normalno, samo da igrica radi normalno, bio bih prezadovoljan. Samo normalno da radi. Ne odjednom, pojaviše se i Giant, i u stvari ne Giant se bio pojavio, nego odjednom Minion Horde. Da sam znao da je Minion Horde, ja bi iskoristio ovoga Elektro Wizarda na Gianta. To majku ti jebem. Ajmo da gasimo, pa ćete vidjeti u sljedeći klip da li sam stigao do 12. Tako da prvi pokušaj nije loš, moglo je da bude bolje, ali nije loš. Tako da imamo još, ja mislim, najmanje 3 pokušaja, tako da vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da uzmemo 12-icu, to jest da uključavamo Elektro Wizarda. To je to ljudi, mi se gledamo u sljedeći videoklip. Dakle, naredni Elektro Wizard Challenge. See ya. Dakle, vidimo se u sljedećem videoklipu. Bye bye. Loše. Idemo to... Jo, ne. Izvinite ako ne komentarišem, ali jednostavno je opasno. Idemo Ice Golem. Elektro Wizard. Dakle, idemo maski. Ajmo. Brate, jel ovo realno, jebem ti mater? Dakle, jel ovo realno da nije htjelo za da... Kakav bug? Dakle, ne verujem, jebem ti mater. Ti jebem retardiranu majku, ti jebem. Idemo da log. Ajmo X-Ball. Ajmo Ice Golem. Ajmo Knight. Ajmo ovo, ajmo log. Dakle, idemo maski. Idemo Ice Golem. Idemo odnosno Wizard. Dakle, to. Ajmo sada da log. Idemo D. Ajmo. To, siso, to! Dakle, ne mogu vam opisati kako mi srce lupa, druže, pa to je nevjerojatno. 8-1, to siso, 420. Ajmo ljudi, ajmo u komentaru svi da napišete ajmo pain. Dakle, definitivno mi je potrebna vaša podrška, moramo ovo da izvedemo. Dakle, još 4 pobjede mi trebaju. Još uvijek nema Gianta, što je dobro, i nema onoga... Šta je ovo imao? To moram da vidim, čak, evo idemo ovamo. Čudan dek. Čudan. Ajmo, ovo mi je bukvalno prvi pokušaj na Elektro Wizard i odmah 8.
Dakle, greota bi bilo da ovaj dek koji ja koristim da ga vi ne koristite. Greota bi bilo. Ali ono greota. Jebem ti život. Dakle, žestoko. Izvinite ljudi ako ovoliko dugo traje, ali mislim stići do 8. pobjede i onda rikošet nije zdravo. Ajmo ljudi, mogu ja to, ajmo. Ajde. Dakle, neću da idem odmah kao prošli put. Ajmo tu, mili mi se, jer ako izgubim, dakle, pouzdanje će da padne drastično dolje. Tako da, rado bih volio da počnem, a isto se bojim da startujem. Sve u redu. Ajde ljudi. Pomolite se. Mada ima ovdje još 5 partija, daleko sam od toga, ali mislim nisam ni toliko daleko, neko jedva stigne i do 7 pobjeda. Ajde. Klap John Cena. S obzirom da imam odmah ajmo mi odmah ofanzivno. Dakle, idemo to. Ništa od toga, vidim ja. Totalni fail. Ajmo Elektrovizard. Dakle, prerano sam krenuo. Definitivno sam prerano krenuo. Ajmo mi ovako, jer ima veoma dobar damage. Ajmo mi X-Bow. Dakle, idemo Ice Golem, ne, treba sam Delog. Dakle, velika greška. Ajmo 3 musketara. Loše. Ali veoma loše. Ajmo log. Loše. Nada. Dobro. Dobar napad, definitivno dobar napad. Idemo odmah X-Bow. Idemo Ice Golem. Idemo Elektrovizard. Ajmo to. Ajmo sada X-Bow. Idemo log. Možda nisam trebao to. Ali što da se radi, dakle kasno je. Ajmo Tombstone. Tri musketar, musketar. Idemo Ice Golem. Idemo log. Dakle, loše. Tombstone. Gdje mi sad X-Bow, jebem ti mater. Sigurno dolje ukopan, skroz dolje. Oh, to, super, skroz dolje, brate. Mislim, šta će mi koji kurac to? Ne.
ti jebem mater. Ajmo. Dobro fireball. Ajmo Knight. Imaš li što? Ima to. Ajmo to. Ajde brže. Dođi vamo. Dobro, dobro je. Mogu je mnogo gore da prođe. I onaj poraz zadnji, dakle, tu sam mogao da pobedim, userem se posred graveyarda. Mrš, jebem ti mater. Jebem ti mater. Ajmo. Dakle, to jao meni. Dakle, to. Brate, zajebavaš mi me ti to, druže. Ti jebem ti sve, ti jebem retardirano govedo. Smrdljivo majku ti jebem. Jebem ti telefon, jebem ti internet, govedo smrdljiva, što bi sad? Pizda ti materina. Pi majku ti jebem. Smrdljivo, jebem ti internet. Nema, samo će fireball. Jebem ti mater, zašto zakoči to? Zašto? Nije mi jasno zašto. Zašto odjedno zakoči? Zašto jebem ti, sve ti jebem? Zašto zakoči, brat? Sad pazi, nešto će da se desi. Definitivno ja sam izgubio. Ovo sigurno kao pre. Garantujem ti. Dakle, ovo je definitivno internet. Sad pazi kad ja izgubim. 100%. Ne ser. Dakle, izgubit ću sve moguće živce. Što bi ovo meni im jasno? Dakle, to je to, ovdje kidamo. Ostale su još 3 partije, 3 borbe. Ne izgleda dobro. Ne izgleda dobro definitivno. Stone. Jo meni. Log. Pizda ti strinina, da ti pizda strinina. Još i farbal čovjek. I ovo. Zap još. Dakle, došli su graveyard. Ajmo to. Ajmo to. O ne, zaustavi mini peku, jebem te, usta škrbava. Da, zakočiti. Boli te džok. Usrani graveyard, nema ništa protiv graveyarda.
Ajde brže. Ajmo. Ajmo to. Ajmo to. Mislim da će ovo poraz da bude definitivno. Log. Pička ti materina smrdljiva. Previše sam blizu puštio ovog on. Previše sam blizu puštio. Ništa od toga. Fireball i to je to. A mogao sam ga srediti. Mogao sam ga dobiti. Pi majku ti jebem. Da ti jebem, ti sve ti po... Pi! Jebem ti mater. Kakav je ovo deko koji kurac? Graveyard, jebem ti Graveyard. Da ti jebem Graveyard. Nema šta, idemo dalje. Pa ako pukle da pukle. Pi jebem ti mater. A mogao sam ga dobiti, znam da sam ga mogao dobiti. Poserem ti se posred Graveyarda. Pažnja, pažnja. Ljudi, ogromne su psovke u ovom videoklipu, tako da ako imate roditelje pored, stavite sluške ili gledajte kada ste sami, jer ima žestoke psovke. Tako da, ajmo da puštimo videoklip. Dakle, to... Brate, zajebavaš ime ti to, druže. Ti jebem ti sve, ti jebem retardirano govedo, smrdljivo majku ti jebem. Jebem ti telefon, jebem ti internet, govedo smrdljiva, što bi sad? Pizda ti materina. Pi majku ti jebem. Smrdljivo, jebem ti internet. Nema, samo će fireball. Jebem ti mater, zašto zakoči to? Zašto? Nije mi jasno zašto. Zašto odjedno zakoči? Zašto jebem ti, sve ti jebem? Zašto zakoči, brat? Sad pazi, nešto će da se desi. Definitivno ja sam izgubio. Ovo sigurno kao pre. Garantujem ti. Dakle, ovo je definitivno internet. Sad pazi kad ja izgubim. 100%. Zdravo ljudi, nastavljamo sa mislim ne Grando Challenge, ali to isto je. Isti džao, samo što ovdje dobijaš Free Electro Wizard i imaš sve karte dostupne i imaš Electro Wizard. Pa dobro, dakle nije isto, ali uglavnom nagrade su iste, to je najvažnije. Čak u stvari malo bolje, jer ako uzmeš 12 zagarantovana ti je nova karta, što je ono, da dobiješ Electro Wizard pre nego što izađe dostupna za sve igrače, tako da veliki, mali, odnosno ja mislim ako sam dobro shvatio ovoga iz Orange Juice 1 od 200, dakle tolike su šanse za da osvojiš Electro Wizard, po matematici, normalno ako si dobar, dakle dobre su ti šanse, ali ako si srednje klase, čak je Fonkac igrao je cijel dan i još nije osvojio Electro Wizard, a potrošio gemova, boga pita koliko. Tako da nastavljamo mi naš challenge, odlično ide, 7-1, dakle očekivao sam mnogo gore,
Ali, sada počinje ono najteže. Dakle, vjerovatno će imati, bit će dosta Giant, kako zove Giant, elitni barbarijani, bowler. Dakle, sve je to veoma loše za mene. I da li će biti log ili fireball, nemam pojma. Ali to je jedan od najpopularnijih dekova. Ima da li neko koristi u top 1-2. Ne, ovaj sam dek pobjedio. Taj sam dek pobjedio. Suzanovo ga znam, mislim svaki put ga gledam. Dakle, taj dek ok. Taj sam pobjedio. Igrao sam protiv Nova klana. Dakle, to su od ovih ludaka koji... Ja ako neko kopira moj dek. Nije loš, znam ovaj dek. Dobar je. Samo fireball, ne znam da li je to dobro. Čudi me da nema niđe... Pazi, dek ne seri. Veoma zanimljiv dek. Moram priznati. Iskreno da vam kažem, ne